aba kubanikazi babo hayi konakele ba comrades khululekani indeed iparliament ngelikwazi ukuhlala lizoshota ukuze likhave le number ngenxa ukuthi sobe singekho thina okay ke asibuyeke manje ngiyakuhlebela ka ANC xatshene ngaphakathi kakhulu bafuna ngisho ukubambana ngezandla manje sebehlukana phakathi manje ngikunika nje udaba ongalinaka ukuthi ngilithathaphi kodwa sengithola ngabanikazi balo ngizokuhlephulela kancane abanye bathi hey bahamba no ANC 70% wobuholi baka ANC ophezulu buthi bona cha sihamba noZuma thina asingeni indaba abelungu ukuthi nina niyahluleka nifuna ukufaka abelungu kule nto le ayizolunga ngala mangabe ngingavota mangabe singingahlala iParliament kuzoqala phansi phela kuyovota futhi kuzobaphoqa ukuthi bazaqala phansi kubalo kuyabaphoqa ukuthi bazaqala phansi kubale ngoba maybe aqala phansi kuvotwa bazolimala kakhulu yabo so manje konakele nje kuxabene ubendle ufuna ngabe ihlalile namhlanje yangahlala yabona ke sekonakeleke mangabe sekunje